Pemirsa nincamnyane pemutusan hubungan kerja, jantan ngewowohin pengangguran ring Bali. Sejroning usaha ngemit ketahanan pangan keluarga, kramo side ngangen genah pekarangan ring jero, antuk ngelimbakang mekata soroh tanaman pangan, sane presiden kaajeng turnas Prebaya kramo. Jroning usaha ngemit turnin capang perekonomian desa, ring masan pandemi COVID-19, desa Pedang Sambian Kaja sampun usaha ngewentuk program sani nyarengang kramo melarapan program padat karya tunai desa. Perbagal desa Pedang Sambian Kaja Imade Gede Wijaya Nelatara. Pandemi COVID-19 jantan mausana ring sambian sektor. Ake gena usaha sani ngicen PHK majeng pemikarya ipun. Angga sani muatang pekarian kailengang nyarengin program padat karya tunai desa. Melarapan ngangen pekarangan untuk nandur janganan. Ladosnyane sideng wantu ketahanan pangan ring desa. Tias punika desa Pedang Sambian ngarianin rumah bibit utawi kebun bibit. Bibit kaicen majeng kramo antuk gratis, rari side ketandur ring pekarangan jero soang-soang. Perindikan inucap sidenes Prebaya kramo antuk ngicen pawowoh ekonomis. Desa puniki taler sampun medui kebun ketahanan desa. Tios punika desa taler nyinahang kreativitas tur inovasi, sekadi nganggen tur ngolah nyu antuk mekarya produk VCO utawi minyak kelapa murni. VCO punika kepasarang ring badan usaha milik utawi BUM Desa Padang Sambian Kaja. BUM Desa taler sidek ngambil produksi kramo, raris kepasarang. Indrawan Bali TV.